Ditlisetso a jalo ke nna Lucia Masu ke se ke na le sentle moyeng ena di ranola ka puo ya diatla fa re lebella tse di gogang go pele mo sagareng ono lefatshe leno le gatetse pele mo maitlamong a go nna le dikoloi tse di dirisang motlakase bana le seabe ba mahama wa bojanala ba rotloeditswe go netefatsa gore phetogo ya Africa Tourism Leadership e tsaya ditshwetso tse di tla godisang mahama wa bojanala Famogo tsa metshameko na letsana ya mono gae ya mabelo le Tsiletebogo o phirima a phadisana mo lebelong la 200 meters kwa kgaisanong ya Zurich Diamond League kwa Switzerland. Lefatshe la BOTSWANA le gatetse pele mo maitlamong a go nna le dikoloi tse di dirisang motlakase ka go ikgolaganya le dikhamphani tse pedi tsa madirelo a dikoloi tsa mofuta o. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o letse a kopane le dikhamphani tsa China tsa madirelo a dikoloi tsa motlakase kwa bothokong jwa phuthego ya FOCAC kwa Beijing, China. Ona tlhomamisa maitlamo a puso a go netefatsa tirisano le dikhamphani tseo gore BOTSWANA ba kole dipoelo tsotlhe tse di katlang le go tlhongwa ga madirelo a dikoloi tsa motlakase mo BOTSWANA. A rutlepego ka utshidile onkabetsi. Dikoloi tsa motlakase di tumile go ralla lehatshe mme ebile mmaraka wa tsone o gola ka bokete lefatshe la China le thomile ko pele mo go direng dikoloi tsa mohuta o tsa maranyane a tseneletseng mme ebile dipatiso di supa ga meamiso le tsa tholego tse mahatshe a Afrika a tshwanela BOTSWANA a diungilweng di na le seabe segolo mo tswelelopeleng ya madirelo a go tshwana le ya lefatshe la BOTSWANA ga la sala ko morago ka le lone le tla simolola go nna le dikoloi tsa motlakase. Sometimes if you buy technology, there's a price to it. You buy the intellectual capital wholesale. Sometimes you buy part of it. Sometimes you buy the capacity to be capacitated only. And then you can go with the skills you have developed to develop your own technology. But sometimes you also buy the whole chain. Conception, patent, to the manufacturing, including the plant to manufacture. And sometimes you co-invest. We don't want just to be a customer, a consuming customer. We want to co-create. Dikhamphani tse di na le mmaraka mo mahatsheng go rala dikontinente ebile di tshetetse mo madirelong a kaone a ka nonotsha mahama wa dipagamo wa BOTSWANA go inakanya le maranyane a masha ebile a sa kgotele loapi ka bokete. We gotta send our technician and electrical engineering team to your country to work with you closely to build up your own capability to make it as a complete CKD or manufacturer, not just one consumer. We are not only assembling, we're designing them. Yes. And also we are producing the critical parts, like this, like the board panel. We are designing one point by point, and we do the coding and programming by ourselves. So that's why, you know, we are utilizing all these core technology and components in all our products. BOTSWANA, in the future, we will cooperate with our partners in BOTSWANA. We will train the engineers. We will work together with the workers in BOTSWANA. Ke maitamo a lefatshe la BOTSWANA go nna le tsholelo e ikaegileng ka dikitso le maranyane mme se ke kgatelopele mo nakong e le go ya pele. The excitement to excellency is the relationship we built with this team here last year, August, when we came in and they agreed to do the technology transfer to us. I think that was the most important thing because we know that if we do that, then we'll be able to also create, you know, the whole value chain in BOTSWANA, which will give us access to creation of jobs, and which is what we need most. Lefatshe la BOTSWANA hela jaaka mangwe le itamile go atolosa mosepele wa go dira tse di tshwanetseng go tokafaletsa dikokomane tse di tang isago mme tiriso ya maranyane a sa kgoteleng tikologo le loapi e le tsela nngwe ya go hema manokonoko a phetogo ya loapi le go gela kwa go diragatseng maitamo a dithabololo tsa senela ruri. Utshidile onkabetsi, BOTSWANA Television, Beijing, China. Farwela mo gae mo tshwarelela tautona Reslam Batsogwane o kopile bana le seabe ba mahama wa bojanala go netefatsa gore phetogo ya Africa Tourism Leadership e tswa ka ditshwetso tse di tla godisang mahama wa bojanala le itsholelo ya Afrika.
Ratsogwane o dirile kopo e fa bula semmuso phuthego ya bosupa ya Africa Tourism Leadership Forum mono Gaborone. Monica SETSWANA ka dintlha. Go tshegetsa lekgetho la boraro phuthego ya bana le seabe ba konokono mo mohameng wa bojanala ya Africa Tourism Leadership ke sesupo sa gore lefatshe leno le lemoga seabe sa mohama wa bojanala mo go ka bakanyeng kgolo ya itsholelo ya lone. Tourism in Botswana is a major contributor to the national economy and has tremendous potential to grow. It is for this reason that Botswana government has reviewed its tourism policy and also developed the national tourism strategy and master plan to provide relevant frameworks for developing the sector. I am confident that from this conference, we will continue to witness a demand-led, private sector-driven approach to tourism growth and employment. Kgaolo ya Afrika ke nngwe ya tse di humileng ngwao, mafelo a bojanala a hapegileng ebile a kgatisa leitho ga mmogo le ditswammung. Ka jalo e a kgoletswe tse di fitlheletseng bošeng mo mohameng wa bojanala. Countries like Tanzania, Morocco, Algeria have shown remarkable growth in the first quarter of this year, and these successes showcases the effective tourism growth models that these countries has been adopting. Botswana as well stands as a shining example of resilience and innovation within the tourism sector. Unlocking the potential of the tourism ecosystem and its extensive value chains, alongside facilitating investments in tourism, can indeed deliver more inclusive and sustainable growth in new areas in our communities across Africa. The importance of tourism, creatives, and cultural industries cannot be overstated. These sectors are the heartbeat of our continent, reflecting the rich diversity of our people, the vibrancy of our cultures, and the unique stories that make Africa a place like no other. Le fa go nnile le tse di molemo tse di fitlheletsweng, lekgotla la ditšhaba le tlhalositse ha go na le dikgwetlho dingwe tse di tshwanetseng tsa ela thoko gore kgaolo ya Afrika e kgone go fitlhelela kgolo e e eletsang mo mohameng o. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC Re Jefferson Siamisang a re mo ikwadisetsong ya monongwaga ba kgonne go tshwara selo se baneng ba se ipetsi sa go kwadisa batlhophi ka selekanyo sa 80% go tsweng go 73% wa ditlhopho tsa 2019. Mo godimo ga mo kgaolo ya Chobe yo ke ditse dipalo tsa ba ikwadisitseng ka selekanyo sa 16%. Le fa go ntse jalo o tlhalosa gore dipalo tse di ka nna tsa fetoga ka jana phuduso ya lefelo la go tlhopha e ntse e tsweletse mme wela phirimaneng eno. Re Siamisang o buile se a le kodisa phuthego ya khansele ya Kasane a re utlwe pego ka kitso temane. Mo ngwageng ono wa ditlhopho kgaolo ya Chobe ikwadiseditse batlhophi ba le 10,927 mme ka ngwaga wa 2019 bana ba le 9,389. Mme se se raya gore ikwadiso tse e tsamaile sentle ka gape go supa fa go na le phokotsego ya batho ba ba ikwadiseditseng gabedi ba le palo ya 12 fa go tshwantshangwa le ngwaga wa 2019. Ke 10,927 mo Chobe constituency ya mme palo e ta hetoga gongwe go le go nyenyana ka mabaka a di-transfer gongwe go tamela ba ta tswang ko ntle re ta bona gore ka moso kana ka moso mongwe ga parlamente isona e phataladiwa dipalo tsa bohelahelo di tabo di supaeng se e leng gore se ne sa re hatha ke palonyana e nngwe o ntaga e ke buang ya 37 go na le palo ya ba le 37 ba e leng gore ba ne ba ganiwa ke boranyane jo ikwadisitswe dithopo e ne le ka mabaka gore bana ba setse ba ikwadisitse dithopo gongwenyana mo lehatshe la Botswana. Makhanselara ba latlela tlhwarelo gonyana. Nako ya go ile go khoti thata nako ya registration ditsekone di le dintsi thata gore bathopi bona ba ye go dumalana le yone ga yone ya gore ba ka gore ba go sala le box le morago ka gore ga ba sa thole bana le tshepo. Batho ba ikwadiseditseng go thopa mo Chobe e ko tlase ka gore if my memory serves me well how a go lebella dipalo
re dumela gore Chobe o na le 23,000 people mo Chobe. Now o ba ipotsa gore ha lo re population e tsamaya ho e be re kwadisa 10,000 ra reng batho ba kae kana ke ra mo Chobe. Setšhaba se gakolose go tlhaloganya ka botlalo tsamaiso ya ditlhopho gore ba dire tshwanelo ya bone ya puso ya batho ka batho ka letsatsi le le beilweng la ditlhopho tsa setšhaba. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Modulasetilo wa khansele ya Good Hope re ke na lone Motsa Thebe o tlhalositse fa ba tshwenyegile ka go oketsega ga ditiragalo tsa kgokgontsho ya bana a re go fitlha mo nakong eno go kwadisitswe ditiragalo di le masome a ferabobedi le bone ke gore 84 tse di amang bana mo kgaolong ya morolong. Re Motsa Thebe o buile seo kwa phuthegong ya khansele ya Good Hope Bosheng. Pelpuduhudu ka dintlha. Re Motsa Thebe a re dikgetsi tse di amanang le bana tse di kwadisitsweng mo kgaolong ya morolong ka dipalo tse di kwa godimo di akaretsa kgokgontsho ya bana le kgokgontsho ya bong. Batsaya karolo botlhe ba kgothadiwa go tshwaragana le go tla ka maele a go rarabolola dikgwetlho tse. Let me remind you that tla ke le gakolole gore ke boikarabelo jwa setšhaba go sireletsa bana. A re men rotlhe ka dinao re le boeteledipele le batsaya karolo mo kgaolong re batlisitse se se ka tswang sebaka ditiro tse di sa siamang tse. causes of these inhuman acts. Makhanselara ba tsibogela mafoko a ga modulasetilo. Re tla be re thusa mo metsing e kana e 48 gore ke motsohi o re ka ba mo gone gore ke motsolo gore e tla re ha ngwana kana mogolo a kgokgontshiwa ka re lebeletse kgokgontsho e lentsi re tla be re ka mmateng re dumalane gore le ba gender affairs gore ha ba kopana le rona re dumalane le bone gore ba tla ba tsama VDC di vet committee di khosi ka gore ke bone ba eteletse metse pele gore re be re tla go buisana gore tota megokgontsho mo Good Hope district re ka emisa jang. Mo go tse dingwe makhanselara a itumeletse kgatelopele e e tsweletseng ya go bankangwa ga ditsela le go aga ditsela tse dišwa mo kgaolong ya morolong. Transit di tshwenya mo district le batho ntse bo ka tsona kgapetsa ke tsela ya group Khathwane bua ka kgapetsa tsela ya Hibroni Metlojane Hibroni le yone ntse bua ka kgapetsa le tsela ya Mabule Skhutlane me ke a lebo ga tota ituna gore by this time tsela tseo ba kitse le go di a diro ano tsela ba di in route tse di diro tsela tsa bo group mogolale te be connecta group le mogolale ra ranga la batho ba mogolale te ba tsa di service ka ba tsa di service mo Good Hope hospitala e yang gore it will make easy for them ba tsena mo Good Hope. Bana le sabe botlhe ba rotloediwa go bopagana le go tla ka methale e tla tokafatsang go diragadiwa ga ditshwanelo tsa bana. Pelpuduhudu, BTV News, Good Hope. Farhatela pele ka dikgang tsa rona banni ba Samochima kwa kgaolong ya Kavango ba re ba itumeletse tswelelo pele ya temo ya bone le ntswa ba ne ba lebanwe ke dikgwetlho tse di akaretsang phetogo ya loapi, DG le malwetse a dijalo. Ba buile se kwa moletlong wa go ipelela thobo o neng o tshwerwe kwa motseng o. Moletlo o ne o tsenwe ke mothusa kgosi ya BOTSWANA kgosi ke Alitile Moremi. Maratha Kaisara wa bega. Moleto wa Samochima Harvest Festival ke moleto o tshegediwang ngwaga le ngwaga kwa motseng wa Samochima go ipelela thobo. Kgwedi ya Phatwe e ya motsupong. Monongwaga moleto o ne o tshegeditswe ka sethoro se se reng go amanya temothuo le bojanala ka serodumo le ngwao. Kgosi ke Alitile Moremi a re meleto ya mefuta e ya go ipelela thobo ke nngwe ya meleto e rotloetsang tshomarelo ngwao. Go ipelela ngwao ke tsela ya go e somarela e kopanya merafe e harologaneng go dira ka morero kagiso go tswela pelo le go pagama mo go tla isa motho wa lona ko pele re celebrate harvest me tsa tsore re lebelle ka litho la gore re oketse yone thobo ya rona mo masimong re ka dira ka go oketsa the area planted
re ka dira ka go oketsa the area cultivated, the area plowed. Banana ba Samojima le metse e mabapi le bone ba rotloeditswe go thusa batsadi ba bone le go ba ema nokeng mo temong gore go tswe dijo tse di nonofileng. Ra itse gore ga o bua ka ngwao ya Motswana o tla bo sa helletsa ngwao wa Setswana kana la yone ngwao ya Hambukushu o sa tsenya temothuo mo teng ka gore ne le sone sene Motswana o ne a ikokotela ka sone re tshwantse ra rutwetsa bana ba rona ba ba tswang ko morago gore a seka ba lebala ngwao ya temo. Banana ba te ba bue gore nya ba go ba iwa madi hela go poso ba amogela hela ga se go amogela ka tiro e kgolo e ba e dirileng e ba e diretse le hasile gwa re puso e ba tswe ka so sengwe gore tanki le rona ka go dira yana sepe se se robile le ha ile go ngwa ga no go le thata mme sepe se se robile tshwana ke gore re modimo ra go leboga. Lentswa Mhama wa temothuo o na le dikgoreletsi tse di tsang thobo. Banni ba motse wa Samojima ba kgonne go lema le go roba mmidi, marotse, mabele le belebele le manoko gareng ga tse dingwe. Maretha Kaisara, BTV News, Samojima. Mookamedi wa lekgotla la Botswana Wild Bird Trust Mekoketso Mokodi a re moletlo wa Nkashi Classic o simolotswe ka maikaelelo a go fa Batswana sebaka sa go bontsha bajanala bontle jwa noka ya Okavango jo bo akaretsang ditsatlholego, naga le diphologolo, tiriso ya mekoro ga mmogo le mmino wa setso. Mokodi o buile seo ka mafelo a beke kwa moletlong wa Nkashi Classic kwa Maung a tlhalosa fa moletlo o go dile fela thata ebile a lebogela go bonoka ya Thamalakane e tshetsimetse. A re utlwe Mpho Aaron. Nkashi Classic ke moletlo o tshegediwang ngwaga le ngwaga ke ba Botswana Wild Bird Trust ba thusiwa ke ba Okavango Eternal, National Geographic le DBS. Maikaelelo magolo e le go ipelela ngwao ka tiriso ya mekoro ga mmogo le go godisa bojanala jwa setso mo metseng ya Ngabe. Mokodi a re pele ga makgaolakgang a Nkashi ba nnile le dikgaisano tsa go ipatela phatlha kwa metseng ya Seronga, Ikoga, Boro le Maung e le tsela ya go ipelela dikitso tsa ditso tsa tiriso ya mekoro. Mme tota evente ke iretse Motswana, iretse gore Motswana a ipele a itumele ngwao wa gagwe gape a bontshe motswakwa gore mo Okavango monate ga se diphologolo le dibouti ba kgona go bina bo stika sola ke ba banana ba rona ba tletsega ba tsaya dinepe ba bina ba opela re tsa go bitsa ba kokuru re tsa go bitsa ba kojidibe ba ntse ba re bontsha bontle ba bone ke go itumela hela re hitile di expectations ni bene re sa solela re batho ba le bantsi ba tla tsena mo ditshianong tse, but we were very excited gore ba hitile dipalo tse ne re di tsholetse le batho ba ba tsileng ba hitile dipalo tse ne re di tsholetse. Kgaisano ya monongwaga e nengwe ke le badubi ba mekoro ba bomme le borre ba le 60 go tswa mo kgaolong ya Ngami go itesana borathana mo mathakoreng a bagolo, banana, bomme le borre ga mmogo le doubles. Mo dikgaisanong tseo Lastic Disa a fenya letlhakore la banana fa ke ikantse mang go rewang go tswa Boro a fentse la bomme la bagolo. Bapagami ba ba re moletlo ga se go ipelela ngwao fela mme o ba fa sebaka sa go ithekisa kwa mmarakeng wa bajanala ka jana ba tshela ka go pega bajanala go ralla makgobokgobo a Okavango Delta. Ke ka ra banana ke bara ke re mabelo ya a mosola ka gore tota hela ga o berekela mo nako o tsa sengwe se se botoka se o ka etsetsa ka sone. Ba rulaganya ba mabelo ke ba akgola thata ke ba gapela ga modimo gore ba re tsholetsa le rona re le ba mokoro gore mahatse a re itse ka gore re ntse re ipitile go sena ba ba re ntsha jaanong ke akgola komponi ya Nkashi Classic. Ke ithutile mokoro hela ke godiwa ko Makgweka ha ke be ke ithuta mokoro ke ithele gompieno ntse ke to go tsenela competition ya Nkashi Classic. Mme ke lebogela Nkashi Classic ka gore e re isa go gongwe e re supetsa gore re ithute sengwe mo botshelong. Go ya pele batshegetsi ba moletlo o ba re ba tla simolola go tshegetsa makgaolo a kgang mo mafilong a mangwe mo kgaolong e le tsela ya go lekalekanya merafe le go atumela bagolo ba ba santseng ba tshwere ngwao le botsepa. Mpho Aaron, BTV News, Maung.
mo go tsa mafatshe a sele matshelo a bomme a tsweletsi ka go bewa mo diphatseng kwa lefatsheng la Somalia ka jana ba dirwa loaro le go tlhaloswang fa le le borai 99% ya bomme ba ba dingwaga tse di 15 go ya go ba ba 40 le bofera bongwe ba lefatshe leo ba nnile le loaro le ntse le gotla la ditšhaba le laotse gore loaro lwa bomme le gataka ditshwanelo tsa bone e bile le ba baya mo diphatseng batho ba go ba tsweletsi ka go le dira go ya ka lekgotla la ditšhaba basetsana ba le 200 million ba nnile le loaro la bomme maikemisetso a lekgotla le ke go emisa go dirwa ga loaro le mo basetsaneng ka ngwaga wa 2013 ngwao ya ka Somalia e dumela fa bomme ba ba sa dirang loaro ba le diaka ba se phepa e bile ba sa kgatle I went through a lot of pain. Ke nnile le botlhoko jo bo tseneletseng ka latlhegelwa ke madi a mantsi mme ka tlalwa ke megare ke solofela fa bokgasediake ba ka seke ba nne le tiragalo e will not undergo the pain I went through. Makgotlana mangwe a bereka ka thata gore ngwao e emisiwe. I don't want people to see me just interfering to the community, so we trained all the leaders. Re rutuntsa batho ba ba farologaneng ra bo re tsaya megopolo ya bone ka loaro la bomme. So we allowed them to start the conversation and build the dialogue about female genital mutilation. As an organization, we are fighting to eradicate FGM in Somalia. Re le lekgotla re lwantsha go emisa loaro la bomme ka go bereka le puso ya Somalia segolo le phata la malapa gore go nne le molao o tla emisang loaro le that criminalize FGM in Somalia. Ntso loaro la bomme le ba baya mo diphatseng lefatshe la Somalia ga lena molao o kgatlhanong le ngwao e ke ka moo makgotla a lwantsha gore go bewe mo molaong laone le gwale BTV News Motsana o rile se tshwarwa ke ntšapedi ga se thata ka gore ya lo tla re dinele Edwin Mashiakgomo a re be mo dinakong ka tsa metshameko tla tšego leboge Lucia motho madume dumela tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng re gatoga ka tsa metshameko ke Edwin Mashiakgomo metsone tsare na letsana ya monogae ya mabelo le tsile tebogo phirima a phadisana mo lebelong la 200 meters kwa kgaisanong ya Zurich Diamond League kwa Switzerland mampudio wa di Olimpiki wa lebelo la 200 meters o solofetse go nna le phadisano e mashetla go tswa mo bataboging ba America ba karetsa Fred Kelly Erion Knight le Kenny Bednarek tebogo yo fa sale a tswa ko di Olympiking kwa Paris a fentse mabelo a mararo a Diamond League ka tetelano o ya go taboga lebelo leo metsotso e le 10 le bofera bobedi go tlogela nako ya bofera bongwe segontšono le ka bana leo la dingwaga tse di 21 le dirisa mabelo ao go itlhokoletsa makgaolakgang a Diamond League a rulaganyeditsweng kgwedi eno e le 13 go tsena e le 14 kwa Brussels, Belgium. Re santse re le mo go tsa mabelo le kawana la monogae Edwin Masure o feditse mo maemong a botlhano mo makgaolakganyeng a lebelo la 400 meters T13 kwa dikgaisanong tse di tsweletseng tsa Paris 2024 Paralympics kwa France. Masure o tlhomile nako ya gagwe e ntšha e gaisitseng ke gore new personal best ya 49.38 seconds. Lebelo leo le fentswe ke Skandar Jamil Athmani wa lefatshe la Algeria alongwa serota ke Royat Fukunaga wa lefatshe la Japan ntse e le kwa dikgaisanong tseo motabogi yo mongwe wa lefatshe leno Gloria Majaga o tla phadisana mo lebelong la di-hits la 400 meters T13 metsotso e le 26 pele ga nako ya 10 bosigo. Re gatela pele ka tse di reng mokwaledi wa lekgotla la Women and Sports Botswana o lebogeng o itebetse a re go tshwara ditlhopho tsa dikgaolo tsotlhe ga bone go ya go thusa gore ba ise mananeo ga mmogo le tirelo tsa bone gaufi le batho le go netefatsa fa lekgotla leo le goroga kwa mafelong otlhe monogae Kgomotso Sefako ka dintlha. E re jaaka WASPO ba tsweletse ka dikgang tsa go sireletsa le go emela bomme ka dinao mo metshamekong mokgatlho o lebaganwe ke kgwetho a goroga kwa mafelong otlhe Botswana ka bophara. WASPO e bone go tshwanela go dirisa dikomiti tsa dikgaolo tse e leng gore di tabo di berekisana le dikgaolo ka kakaretso.
waspo e nnile le dithopo tsa kgaolo ya Francistown beke e fetileng mme e tla tswelela e tshwara dithopo tsa dikgaolo tse dingwe tse ferang bobedi. From regional we should go national, so if we focus only on national mme ko di-regioneng re se solid go ka re tsenya mathata. Safeguarding ha o gakolegela e bua ka jone khodiso kana ithutuntsho ya ngwana mokatisi motsadi from grassroots level until national level kore ke bethene hela e tshwana ya rile re tshwantse re simolle ko tase building up go godimo mo gongwe ke gone gore re lemogile gore ba setsana le bomme ga ba bantsi mo go kalokalo mo metshameko yaanong ke gore re simolle gone ko regional kwa ko ba tetseng teng thata re ba ntshe mo mekgwatheng ba teng mo sportseng e be re ba sireletsa le ha ba le mo sportseng jalo re le WASP ba ska ba gatakiwa ditshwanelo ba ska ba khokgontshiwa. WASPO ba re ba itemile gape gore ba go oketsa tirisano mmogo le bana le seabe ba bangwe ka go farologana. Ntha tse di reisitsweng ke gone gore we should collaborate le ba ke reng bo molaodi di-council. If you take Serowe, there is a sports complex there is Serowe Athletics Club ta bo re tshwaragana le bone ba bo athletics yalo gore re kgone go revive dilo tsa go nna ya ka ne ke di bua safe sport safeguarding mo metshamekong. If you go to Maung, there is Maung Athletics Club. If you go to Francistown, there is Francistown Athletics Club and some other codes e seng hela gore mo athletics ke ba bangwe ba ta bo re dira di-partnership le bone gore re kgone go somarela. O itebetse o tsweletse a re ba dirisana sente le makgotla a metshameko ebile a tlhalosa fa tirisano eo e le botlhokwa fela thata go netefatsa fa maikaelelo a bone a diragala. Gaborone AGM, it invited all the Women Commission NSAs on this Saturday gore le bone ba to go ikutela e be re establish re bona di-numbers gore how many NSAs do they have women commissions. Those women commissions, their work is to safeguard tsone girls and women in sports. So o ka bona gore go na le build up yone. We are having 34 NSAs, so not all of them they have women commissions, but those who have and those who does not have re ntse ra kokota re le ka gore ba dire mekgatho yone ya di women commission in their morago gore Francistown e thope komite ya bone WASPO jaanong e tla leba kwa kgaolong tsa bone le Gaborone kwa le gone go tla tshwarang dithopo tsa kgaolo tseo. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Moeteledi pele wa setlhopha sa Botswana sa motshameko wa darts se neng se emetse lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Region 5 Tiro Mokgware a re lentswa setlhopha se reteletswe ke go sireletsa bosimega jwa sone se dirile sentle ba lebile dikgwetlho tse ba di temogetseng ka nako ya fa ba ipaakanyetsa go ya kwa dikgaisanong tseo. Setlhopha se feditse mo maemong a bone ka kgaisano eo e neng e tshwaretswe kwa toropong ya Mbabane Eswatini mo bekeng e fetileng. Dinama di yapitseng ka dirwe a korutlwe Kagiso Molelekwa. Mokgware a re ba itemogetse dikgwetlho di le mmalwa go simolola fela ka nako ya ba simolola ipankanyo go jeng go letsatsi la kgaisano eo. Kgwetlho ntla jwana re mo campaign ka gore ne o sna go re ka ba tshameki teng like lodging gore ba kana go ngala go mo ka bogone ne le kgwetlho ngwa di commissioner tsa maka tsone ina yana le breakdown mina ra tsale paka le tota gore kgone gore re solve a problem ya teng go mo gona ga nna le gama ba tshameki ka mokgwa mongwe o ga rena ga nna le delay ntsi psychologically physically bana ba emela ba ka lelele mme re ga re tshameka the following day ke ngwa dikgwetlho tse nka reng ke di itemogetse e nngwe ka nna wana kgwetlho ya go tsamaya tsatsi la bohelelo tsoga le tshameka ke kgwetlho ka bogone gongwe nka bone re tsamaile letsatsi rata ra nna letsatsi pele re ikhutsa re kgona go practice sentle. Setlhopha sa monogae ba ile go kgaisanong eo e ba sireletse ba yone ba sena go e fenya ka 2022 ko Windhoek Namibia. Tshameko ya bone e supile fa ba tsene mo kgaisanong ya monongwaga ba ikitele sehuba. Ba tshamekile sentle tota individual level and team level. Ra itse re ne re le defending champion mme hala se ne se le teng so tshwana go rusitse o le motshameko wa sport ke gore mahatshe a ipankanya ba ne ba itse gore Botswana go tla ba tshameke ba bogale ba itseng o se ba se dirang mme le bone kana ba ne ba ipankantse mme hala se nka se buala ke gore maduo re tsile ka ona raitso le ha ile a ne re sa iletsa mme hala ke maduo
re ka itumelelang. Setlhopha sa Botswana se ne se rometse batshameki ba le 25 e le ba under 25, senior women, senior men le veterans, mme se boetse gae ka dietsele di le 10 ka kakaretso tse mo go tsone ba fentseng selefera e le nngwe le bronze di lefera bongwe. Bobedi ja Gamalebogile Khibidu le Boipelo Masimele ba fentse karolo ya doubles ya bomme ba sena go fetsa mo maemong a bobedi. Setlhopha sa under 25 ba fetsa mo go a boraro, senior women le bone ba gapa bronze ba sena go fetsa mo maemong a boraro, fa veterans le bone ba feditse mo maemong a boraro go gapa bronze, senior men bone ba feditse mo maemong a borataro. Setlhopha seo sa fetsa mo maemong a bone ka kakaretso go tswe mo mafatsheng a le 7, mme ba kokoantse dintlha di le 142. Kgaisano ya monongwaga e fentswe ke Aforika Borwa, Zimbabwe e fetsa mo go a bobedi fa Namibia e gapile maemo a boraro. Kagiso Molele kwa BTV Sport Gaborone. Motho a re sa go letlo le maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale tsena kwa bongwe dibe khutlo gone fa tshile bogejalo kgaitsedi ke sentle moeng o neng a ranola sentle bontle ka puo ye diatla tse masha go mo tsetswa thobeng tse phepa Lucia Ramasu o malalala o tse go tla go konetela tsa tsatsi la labone tsa Botswana Connect ka urialo e bola bodibetlo ya ga masha go mo tsere matla go mo kodimela o etse mhata siba tlholantso bereka ka bonna tla bone kopila le botswerere tse le rata lo tlhebokalache modimojo. Known as the Jewel of the Kalahari, is the world's largest inland delta, the Okavango Delta. The delta is situated deep within the Kalahari Basin in the northwest of Botswana, and the wildlife of the Okavango Delta is varied and plentiful thanks to the rich ecosystems and protection. The Okavango Delta supports large concentrations of animals on both